se mai o ke au o te paatali atu o te paatali se e sau e mamao nu malo ainga awane e whangalo mai ita o te moe i le po o te moe miti o kolinga alofa ia te oe malofa a moe moe te piwa tau wha tonu oe whakapea ai ole sa olea tau lelea tau tino atu pea tini pinga mena ele ai se ao mana roma tua wina aue manga wese mala o ea o iai se pao sisi paapuna ai siso nga uniti o moe i le umu ko alunga i se pulua weja musu alofa ia te oe malofa a moe moe te piwe tau wha tonu oe paapea ai ole sa olea tau lelea tau tino atu pea o tini pinga mena ele ai se ao mana roma Noko i le tumatuma matata lau kitara solo la uva aia nga i le basa so mai nei o wanga o vai vai ai le nganga oi oi la Samoa oi oi la Samoa Samoa e le ngalo e apea i toi no foi le tumu tumu maa matata lau kitara pa solo lau vaia nga i le basa to mai nei o wanga o vai vai ai le nganga oi oi la Samoa oi oi la Samoa Samoa e le ngalo e apea mai pele ole a o te a o lau i le basa ole ali e pule i meleke ne ingalo mai Samoa si o ta ele ele ai mana tua mai le au pa se se
Filanga enjoy fa talva tulu nei timi o le woli la mai mo mala fa funga nga sa mo tono di sila man tu mau ma lo le soi fu ma wa le langi ma o tanto ye na ya solo to toy o le foi ma sina lo na fa o le tu sanga la basino a perila lua fe lua liba ma lo le o sai ma lo fo le tawa tai tu te mga wenga pe o le fenga ye mai le town na lila si rimbe fo le rivaing o le woli o disi na wa fenga ye fo ma vai ainga ma fenga man o longa ya e tinga ina fo i le lunch a lesi tangata na na watu madaya o to hinga o le to na i mai na na ya te le lo pola me ke fa ma ngi fu ke mo la urpua la so ka pu vai ai ale ko kale le sa fa yanga ai ale ko sa pasui ale supo wa ma moi maka ko fuara au fuinga le nga kau e alu el mo me ka ole halanga mamui ya le o le meta ua o le pu o le ata manta ye le ta mafa le stanganta nana al want to mona ye melanto wa inga yo ni sifu ka penga le ye ale o kinga ka mai ka mau ka mai ye langa lunch e alu manga ye le fale finga wen ya wala to inga te mi fa bene o le kang o le fu mo le lua ia po le tau le tasi, tau le lua, ala ufa alonga upe wa saru kama foi le leo ii o le mangava. Ia makua le koe fia kanga e fai ngaru wenga ia ai wile, ia malo le fai o le faiva malo le tau ata. Malo atu le fitalenga i anti te pere ia le tau maftanga mai le tau na lila. Ia si o li me foi stemi le ma atu le uta tau maftanga le tau au o fonga boma le au li ma fonga bo se le le tu lai fa e le fia na nei. Lua ka ko long weekend fa longa ku pai wa ka le fia ku runga ka ya on rela ma le joy fo ye to you fa na wi la onga to fia to mi ti le to wa inga na o ile onga to fia fo inga fa ka nga mama i le ka ya on rela ya so ye ya pula la vo to langa ya o le menta ua o le longo ile onga ya me o si wa tali po si wa fili nga ma kwa ki nga inga ile maka TV ia wa makuama ia ile le lava le mo ile maka le YouTube ia le sa foi le lua tau vanga mai le so na nafi ina wa mai ala to na ia no wanto i mana po fiwe ka ulanga nga le la ka hao ia la ve fa no longa piko ia ja, fan talo fan to ia ona pa ia le tua tau suina le po vai le ola so se fanta fa tau lava ma lo le talo ma lo foi le on sai ile amatanga o le nei foi va yeso toi lua so le masina de to le so ia o tai au lo la ia mala so lulu ia tanto fa filo ia to le masina fo me mai le so tofi so nei ja e o malo foi le va yeso de va yeso fo io la ko pese fo ile ia o le a e le ngor pesi o le tina ea e le lei ia le nga e siliro na tau i le a ia si ka kongo o koe le vaia sofo ia si fa sao le vaia sofo i le toia e atu o fa nau i le a onga ia o nisio a onga naua sao le fa silsilanga fo i le o tauna e atu le fa nau ma le toninga o le tau malulu ia po le toninga fo i le o fuava umi mo ali ia e tele lo ye ni siwa onga lo saki kila va ye le sa wel sama ia el wanto ai mal winter mo alo to my time ia o le kingi fu ye fi wala o ko yo fu ma fa nga o kia ile o tele lo ve wa tai fi ia pse va ya kambanga amu ia vo ngi ka maki sole le ngi vai ka ile lo ye pe fi ka i ka pse va ye sola e wa nga le moku wa pa ave vo ile ia o so ye mal fa ye ko halu mala ako ai no vai tu masano po watolu le fa eva yeso talwa no fai tau anto se tala o le company le wale va tu sanga o ngausia mo me se va to so isamo o la vo ye li si company fo o la wala ko kopinga le la ko ona o si nga ponga na le o nanga fo por company fo ele mianga e futilu ngo se va koskoso fonga ya eva ko nga fo ile le wo mola ako ko kamakua ia sa ia sola kamanga kausanga akoa nga vifo le maa fufulu mai fufulu ko impa ave ya moko fo ko wa ku se imerpa ave le ya oso imerba ko ya ai so yi e fa pena la vole yo lang
o le ale meu tanto mo si ele vi inga ma le fa tailo tanto tapa au lunga wa la va ia le tau si o lo tau soi fuama no man tuola o mai ona lango mau I tia sa ia le tita ia wa o le kale si Katoliko Pope Francisi ia e pe o fa tonu wina le fa mo le via so le sei vai today vai so nei ma le via so fo allo no inga tau na mai antu ia wa ma po ile tita fo o le kale si ia wa ile la lo langi a to ia jo fa tana fa tu ai pe fa yo never tau te mai o le van ka fa ke yo e se e ke le le ia
tuna mo anta mo va be so ni semana yo le fantunga mai si ve venga walis le di fo iva ngola wo li fa mi tina au le o le tina mi o le e se le tongata e si li lona ta ya ndai lo le peni ya antono na wa mata fo ina va pe ne ya le tina le ngai fo be so au se le kalarni fa ma o ke le manga o se mea yo le manga pa o me ke manga o ya ke o ko wala via o le me ko nganga ka o campaign mo le shoutina lo matua le mantua o fa ilangi le folanga o te manatua le tina e o lo le shoutina ai fa le kongulonga lai le ngolo makua makama ia i longa kumua se ia o i lalo i ona tamatama i vai se tulo e kakauanga pia o mame ia e whakaikainga a whaia langu moli le pula o le lo makua e kakauanga langu moli maunga kaukaringa e kakauwhinga langu moli malonga valirau kaunga langu moli ia malonga lai kauwhinga langu moli male vali o nga kingi vai alu wako maunga sewa e kakauwhinga langu moli ia tele lo pe se lo matu fa pena tono le to ainga a ko nga lo makuanga me nga ka o number 1 a fa campaign no kambanga ave mai ha au makwa le yo ka si va le ka mai ma ai va le de fa nga o le ngai maranga ai ka ko me nga o le shoutina ele yo o ko se kana vo le sanga me alofa ai va ile po le ale mangaia o le ale matango fi o le upu folo o sanga nga fire ko ngai o mar ko ngai ye pele fire for ko ngai ana wa makare o ke lo maku mai mai maur ke minga kausingi ko mai mai kausi wala ai se vai ia wari la ngoku ngar kai di makala i wari ki di mangar kai dua kala e si o nga me si da ve me sis kalo fai ia al melo de faiento kai lo voi finga o campaign ia al kan ko pa lo kai ngi si la mor ka zonga fo ia mal pa lo kai sa mo pe mo war fai campaign lo te fa tano fa twai da io ti da ma tu lewa pensione il a tau foi ole tai tolu tai fa fangu fuala au leso tala fa tu tidai ya fani ya be fo i je tidai ya berry je tidai ya lau fili ya be fo ia je tidai ya sui se mara ko le ya e fe ko le a le ko au le a le ko na malama vui ya mako ya vengi me folo va ya solengin Famai, vai fale le kamaki, fa ambua me o nga kamaki. Nga ku ua le lo ko le se pisa ko se konga. Vai la le la ba yo. Mai maungi sila ya o ko. Yo. Ai se ya no fo yo ki kaka sa mo se. Ya wale le kele, wale le. Yo, le la fantano fat. Ya Kevin Schwanger mala angale mam to mi dai por idu hai Wellington. Sam Tupo so ka kire nga mau me ya mano au pito tamali I fretten mala inga ole ma futo pole ri vai ngola only ale faio vai suai sole dalo vauso van tu ye pa I sofa malo o me lo fio nga sa ya le lik mangkua vola au jo spot ya elengan tele a for man tayo va tele ma tamai posetta da samoa ya ma tanto mola le ma futo pole ri vai ngola ai fa mai ke o ele fa penga se lo makua ko ai o no fa yentu le yentu o lo makua ma via o lo pepe lo so le ya ma ko ori da
vali o le kapina a le tamauli he pe o le whaafunga tila di whaingola uli ia o le vingo le tua. Ia ma pesi tu whaatila le towhai ama tumu Ubanti Junior sa lima le sunga le rifia o nao le tantu au taito fitu. Tala noi le tulanga pe o le ile au taito fitu. Alau manu sa moi na wei umala manuia le tantu tamu whai na i Polani. O le au sa unia tuaile taito fitu o le manu sa moa. O le whai unga o le vei o sunei. O le taliban loa ia le ai o Los Angeles, e Amerika, e le vaimulmuli o le teito fitu le nei fo i tausanga. Ia o ila lea o le awhitau iai. Ia le tanto bottom 4 mai lunga le top 12. Le iei New Zealand, Australia, ma le telo nisio. Ia ma le top 4, mai lelo i le repechage. Ia po le awala lea vamp, ia pile na uia le teito fitu le manu Samoa, ina ua pa umai. Ile mai o le tamu sanga na se mawai antu le tau sanga na se mawai tu nei. E o le whai unga la vai yosu nei, o le uta vai antu i, o le stolu malea sofa, o le masina o me, o le alo antu ai le tātu te to fitu lea le manu Samoa. E wa foi ia le sa ilinga leo sona vanoa, e toe foi antu ai ilunga, ile HSBC 7s, wa maratua, ja, na ole to se fulu lava as fulu lua lava. Ole we to ole tamul sanga le HSBC 7s le amatalia in le masino te sema ile nei fo i tu sanga. Ja, ole tu langa nei pe ye ole na ma fu tala fa me ole so le tu va antu te to fito le manu Samoa. Ja, wale sa ilinga o lona vano. Ja, en toi fo i toi lunga. Ile tamul sanga te to fitu ale HSBC 7s, ja, o tau mana, lau sunga le rifi, ja, aonga fa pefo ile te malanga, ja, mi se ala man tama whanau o le tātu o tunu, o lau ien tu tonu, o le squad, ale te to fitu lea le manu Samoa, o lea nga i atu, ja, wale sa ili ngala se ai, molo tātu o tunu, ja, manu iele whainga malanga, ja, manu ia fo ile tau sini onga o le awhenga i mo tau le whai unga, o le nei, ja, so le atu i antu le muli panga, ja, le paia bala malo le tru, ma lo bana yaila sa tira, ile vai svompa anta antu woblia i lona lofa, ma lona le. Ja, ai muala, wa le na so antu long weekend. Ja, antu tele i yafu. Ja, tantu le fa tasila so for wele. Ja, pitia. O te muala vono fa malulu antu le sungale di captain ya Crichton. Ja, male awal bulldog. Sa, i se tulanga fo i da yele tantu talonga. I le pole stofi na se bavai today. Ja, ole awal Broncos sa ye masan yalan to le malo i meni o asu timu. Ja, na na i wale talonga bulldog se fulu mal valu. Ja, alle Broncos e fa se fulu mal lua. Ja, ole malolo so ole awal Roosters. Ole na to fa to ai le Roosters. Jelle oude Dragons, il so for real in the same vein. Today Roosters fast from Leono, ole Dragons en na ole se follow Malevano. Jalonga man ta inda, ile vale ole Warriors male Knights, ole de man malo ile Warriors, aye loose follow Leono, ile se follow Malelua Knights. Storm Malelapik. Galo vele lapik. Ja, ja, wa pauna. Ele va pe o se punga ma se mo se malo ele e ali ting e maua e le wila vo le pea emo e le puna le mele la piti pola neos storm loose from the fa o le la piki e se folo maleono tasi uta longa ma to ina le na fa to wina i le jam sango la kapili ki le fa ngol version te nei o le talonga le va o le Cowboys ma le Titans manu ma le Cowboys i ai lima se folo o le Titans e na o le se folo ma le van sole e ke le ali kan ko ai ka is folo vanu lo te vai tu ja, ono mai ile le talonga ale au fa na so to sanga o vepe mo champini. Ja, ma o tu sile ni le totele. Pe man tai to o antu. Ile sa ile nga champini o le to sanga le au le Penrith Panthers. O le au lo tai malanga ile fa tu ya Miriam na to po mari. Ja, o le un le talong. O ai se fulu le Panthers. Ja, o le Sea Eagles e lua se fulu maleono. Lo ieni fa tala fapia. Tanu mai lavono e se ia lo Samoa. Le li Stephen Crichton no captainina le Bulldogs if before ia le sunga ia Jerome Luai. Ia wa i se lavo le tūlanga i pio le iai. Ia tom whainga le Panthers i le nei fo i tuksanga.
Ia o te whaatu sa ina le au lea le Panthers i le au le Crusaders i le tele o tausanga ua mawai. Ia ona o le toi fo i mai fo i le i tutonu le o ngā tutonu a le o ngā tutonu. Ia o le tūlanta fo i le whai unga o le tamusanga mau o atu i lava i nā ulia. Ia le sa i linga champini ba vea ma champini se i tātou wha tanila. Ia pe mo i le ngā kala i le tumwhainga le Panthers i le nei fo i tausanga. O le Raiders ma le Dolphins. Raiders ma le Dolphins le ena bana malo. Le Raiders o le afa mua mua na bana malo le Dolphins. Lus fun ma le van. Afalo na lua. Ia i langa whai e lo mokore nginga le afu. A le Raiders i le awa le Dolphins. Ai e fast fulu i le lua se fulu ma le van. Ia ma le tālong mule muli le fia nafi. Ma tāu tia. Ia le mata ina o le tālong alei le valo was Tigers. Ia o le tālong i le alo Samoa Jerome Luai. Ia antoi foi. Ia ma le awa le Sharks le tālong i le sunga ia muli talo. Ia oi. O le tālong le deina wha popo le taimpi. Umanga drop kick mai le West Tigers ile ai, drop kick mai le Sharks ile ai, fisu ia i tu ko anu wako le drop kick ile ai, saulesi drop kick ile ai. Ia ai, ile tūlanta lava ile bai ai o le afa muli muli o le teimi wha popo wain ta ili mabinuti. Ai maua ilo i ngā malasala, a le afoi. A le West Tigers, ia pe ama le sfuru lima le lu sfuru mita, mai le bou. Ia mai le leina si koa iai ia le West Tigers. Ma wha to ai loa le lantou fish. E lua anga drop kick e le ovom. Ia le sala le na. Aluantu ova le lei. Ia ma mai ai loa ma le talonga i le po ana po. O le tūlanga la dai pio le intantu talonga. Ia o le lakapili ki pio na whaatonu wina le fiafia nafi. O mai e se tala i le whae ungola venso. Le whae ungola venso se whae tudi. Ua lua i iwa yeso. Ia na lo wanu mo sang mai au kila. Ia no wanu tia sia to le manto ai le o matai. Ia boy na iam le toni. Ile antu wai katu. Nisi fu fuanga ia misi talo ngā whana. Sava tono wina le sto na imala sana se vai to nei. Ia e faila utala. Ole le o le awala sol. Le vala vole o tanto ni au kilani. Ia ma wai ma Hamilton. Ole mantua le la vole awala. Toia swata malaya le ngala venta vale. A ole a wala lako. Tole. Ole makwa ma ngai ole a wala. Ia ma avita vale vui o le fast lane. E ki nganga lua kola iwa sfururanga sau. Ala e ngofo ia peise leina langkoi. E le ia la leao. A le mele o le po. E nofo ele ta vale lunga le fast lane. Po le lane. Le e pito ile o ngā totonu le awala. O le mea ngai linga poloka me yo motoe. O le lui forka vale voi le lingo fongo foi ia inga. Ai kiwa ko aiku. Ia li sfola vla vitu tavale na mori mawina la sto na imala sa. Peitai. Ia ko inga avika vale nga. E ngofo e nga poloka imala awan. Ia walaki. Laki danga ma fuka li male li ilungo la. Au te li vai voi se leo. Pe amala tasi tavale leo no ai le fai ungolo veias. Ia ole matua i matango fio le awal. O te leilo, pola me la vea i fuanta tu taba. Vai ngola vea sol talonga o le la kapi so le ka fio lai. Ia ua koe maua kua ia si au. Lenga ka ano mo le fea fio le sfrili. Ba ye wa musu ga ka le o pepe sau i lunga il temile. Wa wanga si la fia lele. E sau no vo i lunga. Ia la vea koi. Crusaders los fulmalelima. Blues e luas fun malelu o le me voina wale pa au mai ele sunga le o ia tavai ia o na le tūlanga wha le tonu na ele talong i le whai ungola va yes koe kam whai mai ringi va yes wha mot Waratahs male drua o sa o ia ka alonga ia ka wa ia le le o le awa matai ma le force limas fun male ono ia o le Western Force e luas fulu malelua va manu lua kuri Western Force Blues. Lani me mo kupuari. Ale au pepe. Lani me ufale tonu. E ali moja la sunga kua. Tu tau fai mai le fai ngol dinga so Reds tolu sun malelima Blues e luas fulu maletasi. Stasi ta longa mata ina. Lesa taliban loi. Ia no shore il fai ngol venga so ta longa la mana Pacifica. Male Fijian Drew. Le mentonu ale ta ole ha o i skepu ale li ka beteni ia ari severe
I wingi ale awa le drua. Mona ba swika tolu sifunu le fa o le drua e se fulu ma le lima. Highlanders so le singa waku wile ava ngor ko malairi e ka fio Crusaders ia pangari. Ia ele me fa ia se me pa o le o ele manus. Ia Highlanders se fulu Crusaders e fa se fulu ma le tolu. Ja, ma ua fia foi le fionga le sa ori ia tuala toi leonta ua to hea le polonga le Hurricanes i le Brumbies i ai e lusu maliva e le tolu se fulu ma le lima. Ia se kaimi ia unka ko karangola i le ta longa sa uni o tuiai i le fai unga o le nei foi via so toi se fulu bidute o na tale o le tulaitas. For 24 hours on Thursday, the 1st of May, senior doctors at public hospitals and health services are planning to strike. If the strike goes ahead, patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. E leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai whaalawe whaafose i e peo se maliu. Se pili ele i mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia elo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tau tupe. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima tasi lima tasi. Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wa whātau molo a inga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona te tongi i le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le o lua tasi 5 tolu whawha, o lua tasi 5 tolu whawha, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whantalanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa tolu amo. Ia lele, alo le se fo manuia malange ma, ia whaftai le tua mo fo le avanoa, mo ar wha uwina le tātou por kalama. Filipe e tauron wha ipasu marwha, maritala le apostolo. O te tausa si atu le wha ailonga, i mau ai le tau ina wala uwina ia umairunga e le atua, ia ke riso Yesu. I press toward the goal for the prize of the upward call of God. Va ai ilunga, ma nga iluma. Va ai ilunga, ma nga iluma. Ai va ai ilunga, o le tua. Ai alua nga iluma,
Ke le kaunga e koe makua le piko i kua. O awala ia, e mawhai ai, ona e au i le manuia e ke li kau i ai mua. O lo wa ai i le li, ma lo sa vali wha malosi a ngai luma. Wha ngalo lo te mituana, wa kalanga le apostolo Paul. I press toward the goal. O la wha makala mai le upula le press, le ola finga fingau, le ola tawivi, le ola songa songa, le ola wha malosi, e le ola wha vai vai. E le ma whainga o ese wha fika au rio le olanga, e kukupu pea i lea kaimi ma lea kaimi. Awa e kimu la, e vela malulu, la vea le traffic, ia pe eise me ua kupurunga la wala, e le whainga vesea. Al mea le whai, e le wha pea a kukupu menga, ngai ngofo i le ai, ku ilunga. Wai foi le mau foi le a kako samo, pa upe pa ua le popouri. E koe oso le moe moe, ma koe kula e mai. Fa pena uma le lu imo o le tae ao, po le auli, po le afiafini nei. Onwards and upwards. Wa ai ilunga, ma ngai iluma, ono le suafo Yesu. Amen. Love
te whaatalofa atu o se whaapoponga le nei o tātou telefon mai lau Radio Samoa. I talo to mua, ua whaalia nei popo le ngā fō mai e iaito mai whaapito e le so ino vai la au mō tui pui pui. I leo o mai ai o whaamtalanga i leo no tāwhia po le whaititia fōi o se leni mai le mālo o le United States of America. Tā ue fō mai o le tūlai mai o le vaenga e ono pa umo walalo ai tūlanga tā waloa o le ngau se ino vai la au mō tui pui pui o le COVID-19 maleiva. O le pokalame su ele nei wa tā ua le Global Vaccine Data Network o se tasi o fuafuanga lo whaatino i le University o Aukilani, ma o se pokalame o lo maa waile silia ma le tolu se lau miliona o tangata e whai e iai sa ili ilinga, mo le saunga le mū ma le lei o le tui pui pui, mo le wha mai talu mai le tau sanga lua o tasi iwa. Pei tai o le whai unga le maasina na se imwai atu nei a mati na whai loa ane ai i le au sue. Leo o ae o le wha asolonga le tau fio se le ni wha amtu atu le malo a Amerika, i le nei fuafuanga e le tai o Donald Trump. E pei o na maitawi nai le tele o fuafuanga mpo kalame, ua tau fia e le nei whai ngā malo o ana fiso swani tupe, e wha amtu i le tele o atu nuu. Ua whaalia e le sui o le polkalame o le Global Vaccine Data Network le whaanono tele i le nei whai unga, ai mese walata lava ina mai a vaenga o mo le pokalame masuenga na ngā pāti ai fō mai mai lava le amatanga. Tā ua le sui whaatono o le Global Vaccine Data Network ya Helen Harris, le tā ua tele o le nei ngā luenga mō tā penapinanga, mō se isi whaalavelave whaafua se e tūla i mai mō whaamai e pei o le COVID-19 maleiva, ma i lona i loa e mo o mia lava le toa tele o tangata e whaatino i ai i loilonga. Mai reporti le leiti o whaavau malo New Zealand ta ua ele mtanga luenga o le sofa malo loina, lo lato i loa ma ua longo talafoi, ile nei mta upu peitai, ilo lato i loa ele i o atu lava se talo sanga mo se fisoswani tau se leni, e i lato o lo whaatau taia le nei po kalame tau i loilonga ma suenga. E nisa reporti wali potia neile o atu le tolu whaalavlawe o tūla i mai tu tonu o le fast food valu i tūla. I le vā o ni keni e lua i le whaitu i Hawke's Bay, ma o tā wai le whaatatele no fe ese e ngau keni nei, ona o nei whaalavlawe. Ma wai reporti o nei whaalavlawe o lo o aawhia e ni la au malosi, i le vā o le kengi o le Black Power ma le Mongrel Mob. Ma i lalia e ai o le nei mata upu i Hawke's Bay ua whailo ai le o atu le luasful valu tusi whaatanga po warrants a leo, na whaasolo a mata mai lava i le aso luasful whao a perila, ono fe ese inga keni nei, ma ua whaamawina ai i reporti le o atu le valu tangata ua sai matau fie leo. Whaalia le li minsta o leo ya Mark Mitchell lo lato ngānu lue malo siai malamatanga luenga ina ia fo ia le nei whaafita oli. Ana tā ua ele minsta le whaalawe ina fo i nisi taimi o tusi whaatanga ai maise lawa i taimi whaape nei ona o le tūlanga ma ale o lo o iai. Ai ui i lea, o lo ngā lulue malo sile malo ina ia tāo fia le tūlai mai pea o nei whaalawe i wā o keni, i le whetau wai ma le wha o manua i le isi. O le naunau ta inga le malo, ina ia saunga le mu pea tangata lau tele. Ini so reporti mai le teo whawa malo na whamauni ai ngā yoinga, ma mōlianga o le toa valu o e ua tāo fia nei e leo. O le toa lua o ali i sful valu tau sanga ma le tosu lima tau sanga le mātutua o lo molia nei le tale pe fale mātu ia. Ma le umi e ino o se a upenga malosi e fiso ta i se whaalavelave na tūlai mai le a fia fio le aso lua o le vai ason se mai atu nei. I le tawhana ai o se fale i Wairoa. O le tasi o ali i a lua suutasi tau sanga le matua na sai ma ua tau fia nei e leo. Wa molia i molianga e fiso ta i whala au whasaina ma molianga e fiso ta i le whaafo i ino le ta vale. Lua suutasi tau sanga o se tamaitai wa molia i le amio le pulea i nofuanga whaitele, ma se li i 5 tau sanga le matua, wa molia i lona solia o aia inga o le tatala ai o i tua. O le isi to o lua o le li i tos fulfitu tau sanga na tau fia ma molia i lona whaalia ai o winga ma ngai o inga viso tai i kengi, le pei o na tapu e leo o na whaia pe whaalia. Ma se li i Wairoa e fast food lua tau sanga le matua ua molia i lona umi o la au whasao ina o le manuana. Ma i la Susana ta uai e leo lo lato ta fiai o se li i fast food fa tau sanga le matua ua molia i lona umia leo o le pauta whaasaina o le methamphetamine ma lona umia ai o a penga whaasolu tu la fono e peo nako dusters.
Mai tala mulmuli wa so ina nea leo se tamaitai. Wa tua ia ilo na whaonga ina o leo o atu le se lau 5 wafe tā la New Zealand. Na whaamawina le se seo na tu ina atu i tono o lana te o ngā tupe ili whare tupe. O le e ona le se lenio le tama pensione ia Andrew Chepong ma o se tamana tau mawhai e lafo sana se leni mai le whare tupe i Peritania a nga ila na whare tupe le Westpac i nei New Zealand. Peitai ele i o le se leni ilana account, ai alu sa o le teo ngā tupe a le o lo tua ia. Ili i potea le New Zealand Herald na mawhai le Westpac Bank o na tue maua mai le 2 wafe le nei tama. Peitai o le tele o le tupe na whaalu uma le tamaitai, e whaatau waita avale ma lafo nisi o le vae ngā tupe i tangata nā te sila fia. Whamawina i reporti ina ua tarusanga ina le tamaitai e tue whaafo i atu le se leni peitai na musu, e le ima o e tue whaafo i le tupe, ma u whaasolo ai nei suenga a leo. Ili whaonga ina o le nei se leni na lipotia e lua ta avale na whaatauina le tamaitai, ono sfuluafe na lafo mola na wo whaapo uliuli. Ma le 2 wafe tā la New Zealand na lafo i se tasio ana tau ainga i Samoa. O Andrew Chepong o le tama pensione sa ngā lue o se insinia mo le tele o tausanga, ma ua fitu survalo nei o na tausanga. E le o mawhaio na whailoa ma le suafa o le o lo tua ia, ai whamauina o ia o se tina e toa 5 lana whanau. Ma o tātou telefona, mai lau Radio Samoa, tau whāsoifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. E pule oe, i au whaina. E pule oe,
tafale toe pule fo'i o e tata avale o ua leo ia e fa'a pale pale o lo tofi I tai mai le langi ona e maua lea o le pine e pine auroi I le ono sa'i Sami malelau ele ua muli au loa e ai anga mio si tama fia tama auto o le tau langa e moane o le ata ua toe fo I lava ya mama no to alua pele pele ina e pule oe I au faina tafale toi pule fo'i ai tata avale ua leo ia e fa'a pale pale o lo tofi I tai mai le langi ona e maua lea o le pine auroi I le ono sa'i o to alua pele pele ina e pule oe I au faina pule oi le tafale toi pule fo'i ai tata avale o leo ia e fa'a pale pale o lo tofi I tai mai le langi Fausa, fau ia tele. Si fe fausa, fausa, fau ia tele. Si fe fausa, fausa, fau ia tele.
lang fausa, fau lang fausa, fau ya tele. Fau lang fausa, fau lang fausa, fau ya tele. Fau lang fausa, fau ya tele. Vi fjerner mig le tantiana band med le Polymate Express i le vangola, William Van 24 tato bulgala me fanga solo. Le di foi vangola, William de ola suma fuan solos full mal vanwo le ma sino a perila loa filo lima mole antulanga fa taile jonga ya lo yeli Aisha Hooch mo tato talang le ngada sa mo e be ona sa e fa funga tu ya. E le tala tasia le na tomuli ya tala ila William. O le mea tau tupi. O le seo tuan wantu toi su e wha le leimai. O lau wha nonoanga. O le tau mai ei. O le tina. O le ei ona ainga sa mona tango la fu ye le tupi. Ai le o sa na tupi. Ewe. O le le tau fia de ye afu. E le wha msidonga le wha lau ilo wha lau i tele. O lona suafa. Yema suafa fu i o lona ainga le nga la fu ye le tupi. E wha mi toli malana whana. Ewe. Al tina Samoa. E le ting, ya. Au te mana tua ili tina maila turu o saina le na teu se se ia le fale tupe o le Westpac. Ya, le tino i tupe o antu le 10 miliona tala, ngalo ya tau sanga tono New Zealand. Eoi, o le nana no ngā tupe malon tolua, na fai le fale tupe. E toi fa le ia ile la pumping singi. O le meu tupe, wa le se la wafetala. Ai o toe anu atu yei malesi o ile no ngā tupe. Le se laua veloa, le miliona, ai 10 miliona tala New Zealand. Eoi, tusana o na siya kia tula wal tu stupe al tina lea. Ve a loma tua ka pungi le pam. Eoi, ngā umang ka pungi o le pam. Wanga loia po Tauranga, po Hastings, po ngā whio New Zealand. Ai o le pam pensini. Eoi, ngā maua o le serengi kongo le kusi kupe. Ka pungi ma le pamulai koe fia wha fau. Ve ano maloma kua i sai. Eoi. Ea, masalo le tupe na toe maua mai. I lalo i fo le 5 miliona tala pe i lalo i fo le 4 miliona tala New Zealand. O le isi ongo miliona i le fiku miliona e le iloa o mai le kemilingi. Po fere me wo ye. E se iloa i fo i ngi meo fare kupe. O kire o whea koe le leile mea na finge ne sa fai. Ai se iloa i fo i mene i o fale tupe. Le mole meo le tele o tanto tupe foi. Ma lan tau fees. Le ka alo ia ka kupe ye ke wai kongo ala ko fare kupe. Eoi. O e si la fia a fai e whateita inga. E wai 5 miliona tangata i tono New Zealand le tempini. A fai o le afa po le lua vai tot. O tangata mai le 5 miliona. O le ai fai ngā ruenga. Tofuma le fale tupe o lai te wai lan tau tupe. Ngā kipi le fale kupe pe fia rawa senge pe ka la le me la kipi. Se ka onga la oi wha akele hifo pe fia la ko kupe le maue lan tau profiti. I lea tausanga ma lea fo i tausanga. Eoi, i ringa mai se le ngira ka alo i mengi o fale kupe. Ai o le wingo la utata. Le matau tia o le ngai o inga le tina le safai. Ea, le na toi, vai, ngā sola i sanga. Al wa kwa le fe au ngi le malongi usila ya se ka se fa mo le mole aso e mele ula le ngasola ko mo kupe e oi na to fa fo i le dei mai tu i le fa ma sidonga i nei ni usila ya lang kalanga mo le lo po fe mo o i si va ngore tupe o mene i fa la tonga mai ka le si anta to tanga sa e ma fi ke le il ko inga solitula fo no le ai fo inicio e ka le si ele o alanto mta upu se fam sinonga. E fofo ala mea la witu tonu o lea e ka le sia ma lea fo i e ka le sia. Ai wala na uta wala talana i le vaengo le au. Ina le te tupu ya o se me fa pe. Te ua fa fo se i na lo se tupu tonu o la utu stupe. Ia pe ke vo kala kula o ko kupe le a ngelu wale me pe an wa ku se ku se na ukana ko ngola ka ko kupe. Ko via baua se a ngelu wanga le leima nga lo fa pe. Ka ke kango ko ila ka ko kupe fu we singa lima surkara va po puto.
ia e pangare nga o li siki a maka fo iere ye ko kongo ngi meo a ko kupe ile nei vai tang ia ai tuli ta mai le tulai lo ola e toi fa funga ye ile toi au dan to ta tu tala i vai fruanda ile nei a wo le la so fu pe un tampe na me ile fionga ya le lo ile ia wala vile lo pu ile o lo tu pai malo o to mat ma ile me ka o sas i so se nga wenga so se mea tanto te faya tu se lava pe o fies fruto sanga e faya pe vole vol nga wenga tanto wala leu e ye level 10 ya e ele fa te mala e fo le sas wa ile ya se a ko ko en la le largi e ko fuaga ko ya mo fa le ton ba e ile te mi wole le ya e fo le 10 ya wa tan fa le ya aya fa yo nga kan olo a or camping e cooper ma fukanga ko ngu ia po kupe ana mafukanga ko wa onga ia po kupe ana ko e kane sia wa ia sa sape ai la wa ai ma le linda i mau vai i lo tango fu i tupe e le o sa tupe ia o ke mi fa ga kala fonga ka fukanga o vire an ko per ko inga malo maku e an fa mali e le fengo la kala vo le ma fa ia rengo vera wa e ka yel nos fulu e no se la ka a ko langa a ve me ko ngora ye le fa inga ga me o le beanga ia ka ko yo maka ko ainga a o tupe mo tanga tala utili ai misi tupe a e ka le sia o ke ofu e pansia ma le ofu te a fa o ngai kan o ye lo lima i kupe wa umanga fa pa ia le ka le sia yo wa kile mai lo po fe le me nga sang nga yai ma tuo tama matina ya Michel sa nga le fana a wale fa tinonga o nga le nga le tu anga we kan oi toli e vale le yo ti nga un ka kia ku yo ka a ve nga kan oi singa lima sfuru a pe ko fa acumula so pe ala le me ki kan mo fu oui bien a ve nga ave mara coupe ya la wa man fa pa ia a worgo kan oi Salu oedia ile mafutanga faipea oe ma so semea afailava ua esola tia ita belio se bolonga ai ilea o elava ma so
fai lava ua e sola sia I ita pelio se polonga ai ui ilea e lava ma so alofa ai ui ilea e lava ma so alofa Talu oe ia ile mafuta mafaipea oe mau so se mea afai lava ua e sola sia I ita pelio se polonga ai ui ilea e lava ma so alofa ai ui ilea e lava ma so alofa ai ui ilea e lava ma so For 24 hours on Thursday, the 1st of May, senior doctors at public hospitals and health services are planning to strike. If the strike goes ahead, patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala ta si la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima lua limaiva iva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talofa Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter.
are the living word, say it now. Come on. Ai unga le nei vai aso te fia fo e fa felo ai le au mai mo me la fa fonga ta tu pul kalame le areto le ola ia ile nei aso wa fo ai mai le tua o le tusia ngal wenga lon ta usfulua le fa upelima e fa pea o le nei ua leoleoina Peteru i le fale pui pui a ua faia le tatalo fa taua nau i le tua e le ekalesia mo ia o le upu mo le aso le nei tatalo matali tonu e ai si taimi ua tali mai le tua ia tatou tatalo al fala velave ua kakou le iloa e foi le ua ngalo ia tatou o le tali le o kakou kakalo ua faali mai le tua e kakou ke le mafau iai e mafua mai ia ona ua tatou tatalo ai e fainga tau na tatou tali tonuina e tupu le mele pinga o kakou masangi e faaleo a fo ia le upu pe mafai le tua me ai lo kakou loko a pe fainga tana tatou tali tonuina e kupu le mele pinga o upu tatou tatalo ai le me foi la na tupu i le urua e kalesia nge ke ufa pe tatou ma ka konku e nga kupu fo i le urua e kalesia e le tala le na fai tauina nei fai mai ina ua loka Petelu le fale pui pui e herota fa afu e fasioki pe a umat paseka wo ola le po se po ai aulua au mai lo peke le fasioki ai te ua iloa le kalesia fai mai ona ole le kalesia ua fai le latou fon katalo ua fai le fon kakalo kasi le mana onga lave ai Petelu ke lo langa kali le tu pe mai ua moe Petelu le po i le vao fita ai latu le angelu le li la kwa kale ku Petelu fa fangu Petelu ku no pekelu o mai fa le angelu ofu o mai ya kau mai fika kala fai ko o mai kau mai le kate ke uma kala fu ua ngalue le tu e kusa matala fa pe Petelu sanga miki le fai ai te Petelu o le wo mai fa ia ngimolo mal angelu lo Petelu ai e lo se mikir me o me mo il mele o saule tu ela vea ia lu lo Petelu fale le fai fon kakalo la ku Petelu ku ia saulo le teine la ka mai le ngol teine ngo ia losa o saulo sa fe mai oilia a fe me Petelu kakalo fai ko o Petelu mai onga fia le kenge wa alu la ko tau la kakalo he sau Petelu ai fa longo la kala la kakalo le kakalo e fai ko el teine o ko sau Petelu ai fei kala u kalo fe mai lau tano ai ke valea vai sao kala ngai fe mai e ke valea ia ma foi le kalo ai le se expectation e kupul mele ia ko fai ko ia Petelu ko sao ke ngi ai o Petelu mo ia ai ko fai mai foi u kalo ai lo Petelu lo pose angel ai o le akala le vai mai fonga o Petelu wa fa sao loto ele tua e tusa maltalo o le akala nga kula fa tangata fa pena fo tatou fa pema e tala le kalesia fa mai fa matala ma lo pastor John le ke via Facebook pe fa fine alman nei ona la pe mai tala o le kalesia nga kakalo mo le meo le night club o le fale sa tua o i mal falsa ai wa la kula fa pisinisi fa tau mo renovate le fale e fa ile night club o le fale pia e luas full fight to like kalai ia olo le kalesia kakalo fai fon tatalo inga ia le pekia fale le aungi kaumu ke le fale la umang fai au le pola van fai fon tatalo na sauenga e moile wila pa fai kikili ale pola nga e moile wila le anga i le wai o le fale le fai pa mu fale le ku fai na club ia ikalo mal pulo le na club pulo le fai pisingisi alu lo sul e kalesia walu avela na tanki fai mai sul e kalesia ola ko le mafuanga o mu ai long fale langa len kakalo ia mu fale ia ai aku le kalesia fai lo famsino fai mai famsino se famsino nga mu le wonga faia o fai si feke nga o le fai pisingisi wonga sul e kalesia male kalesia ke ai le mela wonga ilo kala famsino o ilo famsino nga ngai e kalikongu le fai pisinisi le faolaina le talitonu le tua e talitonu i le mana o tatalo au le kalesia le e le kalikongu i le manga o le tatalo wai no ele o te le tatou ngisi kai minga onga kakalo e le iau i tatou loko ua tali mai fo i le tua e tatou te le iloa onga malama
o le tali le ale tua so mo oi le aso le ngai fai ma va ai po le ngā ua lewa ngā tali le tua iau ka kalungi a wala ese a le ngā lava e ke le o whawhitai i le tua i le tali o te talo. So mo le upu mo oi le aso le nei, ta talo ma tali tonu e tali mai le tua. Whawhitai Yesu, whamanui alo wa tunu, o na o Yesu. Amen.
Australia now le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church i Weymouth o lau tauti nonga e tupuluan tui le polkalamena o le areto le ola fa mai le sunga le whaiwhea o le tele o nisi o taimi wa le vantali mai le ari ai le fifi e tantul tani ari whai o le tali le ari e le ai angai kau fosi e ka kou fa mai le kauanga ioi e le vei ma o le stein o le mea lana e tawin tantu tamu whai pipi le ari pe o si uso ia lo pati le whalaniko vai antua le sua whatito e kusanga pau wale me le alo le whalasai le sa o la pu e ngā video ma Wayne to anga pe pu e mai tanto video i o le whalasa o na ialo mwhanau lai whai to wha evangelia ma lanto siva mpese wha le nganga matau mawhai whai le suia vea pio tamaiti mama tama le lei ma teine le lei ai so ia ko ki whiwa i solo le levo le po ai le whai se mano long wha mtenga tu le sunga i le whai au ia pastor la whai le kopa o le Assembly of God mai le whiwa anga lano mo le tātou polkarame o le arento le ola le vaengo le hawuti o longa winga a wha pia o le tali na wa mantu pe wa au mai a tātou o le nou a weke mi lo le nou e fia ve ma le yes wa o kua ko le nou io e uanga fa re ko ngoi mana u kam fa mi lo le nou o le wato is fulu no midu ton tano le July lua tano lua to e adan tu tato talana e fa funga ye ile July tasi mai ya le lu ile I Aisha Huchi le fo ya woli o di sino tanto fa linga lo ton mai lo fiso le radio Samoa wala le longo pu ile lo to pa ia ma lo to malu email an tupu mail lo tupu marisi vaenga o lo fie tupu I se taimi o le dei fo I vayaso e pe ora basia I le tanto fa linga le dei o le vau fili e pole tusi o le whawhiri ma le tusi o le songa. Ioi, a wheo na wa umana whaata wa kopi na wa matua po ngā lewe le vea I runga lau whaka. Ia miki rea na koe kafi. Ioi, e man lafo I seisi o loo ia mo o mia ia le nafo I tautua. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le whawhiri. E mawai whaarupenga o Samoa I se sifo tutuila ma manua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawhai o le matai. E le whainga o whaala walawe pe o whai poiponga ma liu leo si o singa o ainga whesila whainga o paolo o si I whaalo alo whaala ngingo I kālesia ma le tele o le ngangana o whaalo longa. E na o le fitu se fulu tā lalo na tau, na o lau fisa fo I o le Radio Samoa e le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Moni si whaamtalanga, wala maila tātou fisa I teimi whainga luenga I le lua no lua tasi lima I watolu, lua no lua tasi lima I watolu I teimi whainga luenga. A whai le leila usa ve wane I lunga lo penga te whai langi a lusa o a oe I ta I lano le Shop Radio Samoa, shopradio.samoa.co.nz ia ona whai mai ei leo lau oka tusa lava pe te ngofo I whafo anto New Zealand e le a ia se mea o le a e papole e fua ioi o le a lafo sao tu lava ia e le tanto wala leo I lo mauta po o lo lawa ia a e pisa mua mua lan seri a e whako anua koe leo le kusi o le isi a tanto wha silsilanga mo ala matama whana wale fiu anga o whanga whau a vea ia le ia vanoa e wala awan toi le pa ia au tama whanau a whangawhau o lo alana mapapa au iau te aroa I New Zealand nei. Whaafia ma le pa ia le kālesia la mo sā o a mo mia sa tātou so swani I le toi fausia o le manumalu o le tua o le e wala awan toi lo ia le tātou whono I le aso tolu o me I le July 5 le fiafi le asto nai o le whai unga o le nei fo I vayaso o le wala au te fo I lea mo I tātou uma ia tātou te mafutai lea fiafi te atu yeilo tau soi fua ma soman tu wala tātou te whailo iai o le tuantusi o le tasi o lono winga I tolu tasi ma le o e kasi tasi o Great South Road o Tahuhu morisi whamtalanga wala wane a tātou merana o le olua tasi o valuono lua tolu lima lua
o lua tasi, over the wano lua tolu lima lua pole o lua fitu, o no iwa fitu o iwa tasi, o lua fitu, o no iwa fitu o iwa tasi. Whaaso te mai le ta ia tātou no merana pe a iai se whaafesili whaafetai. O leisia tātou whaalinga mole a inga sa lua whau. Ma tūte whaatulu atu iau ma malu mau pa ia whaalupeina sa moa. Mai le amtanga o lava le ngā taanga tulou na lava. Ai whaasin tonu le rei whaasalalanga i alo ma whanau ai meise paola mangafa e manu aisi o mātou ainga sa lua whau i le pitoru o tāwhito i Mangiangi. O le ale whaatonu wina le tātou whaamoimoe le whaiunga o le rei masina ona o whaalawelawe le ma alofia. Ai o la whaatonu wina lava i le aso tolu sulman tasio me lua whilua lima la tātou whaamoimoe e pei ona whaai unga whonoina. Whaiale i le monto le teitei whono se fulu wha pe Salo Place i o Tara. I le hawa tele ma le wha alo wha tei olo seinia e le teitei whono ma le lau. O le eisia tātou whaalinga lau taunu mai o le Marurewa Pan Pacific Strategy. E fia le teitei whono i a penina i whopo ma le komiti whaafoe o le Marurewa Pan Pacific Strategy e whailo antu le whilo inga ma le mabalu o le antru i le aso tolu se fulu a perila o le aso lua o le rive aso mai le afo le ono se ia ulia le afo le valu i le pō e whaia le whilo inga i le te Tamariki Clendon Community Centre and Library i le se fulu fitu Palmers Road i le pituru o Marurewa. O le whilo inga e tala noa i nai ni mata utaua a wale anga i luma o le pituru o Marurewa malona luma na i manuia e maua le wha malostino a wane i ngalo le whilo inga o le Marurewa Pan Pacific Strategy pe a whaia te alala i Marurewa tātou whilo iai le lofo le tua wha utai alo senia e le taitei whono ma le komiti wha foe. Ma le tātou whaalinga mulimuli o le mana moana. Aure e misiala wawaroa te mai moai pespe singa mawa e ale mana moana mai mo le tu whaatsio whaantunga pese ale o whaantunga ese ale Pasifika i le asfril reia so lua o me lua filo lima i le Spakarina e na le tasi level le poe whaafia i le mana moana whaataune lo so tickets ya mo lo ainga po ya wase po matango fietoi family loto tanga yane loa ile upenga te wha ilangi o le ticketmaster.co.nz o di sidao tātou wha silsilanga le utonu mai le divaingo le angoli le tautua mala udanga a le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Radio Samoa tasi lima i watolu a mo. O le watu iwa minuto na tale o le tula e lua tale lua o tala i vai whanua. E wala vai e le longa puili i alo taupa i ema lo o tau mabalu foi. I mea lo tutupu nisi o vaenga o tutupu. E manisi foi o vaenga o le ere tutupu. A na fo wha tupu e nisi ni tala. Ia pe o le whainga o a kako kara. I o e ko a ngai whai. Na whau lai e tupu pe ia suuma piusia te whaasono ini ai se taununga samuai i mana tua oi i taimi uma
Supermali nou lang at solo bandi liri vangola woli silia samo ya swana yo ada bain timbiliri yo wen wan tua oi malau selin fa so liri da jogu isamo awa and want to really live fa mo lu ai ngi sam ai ai ngo ngai lava fa so ai vui ai io e che canimaloi e quel canimaloi fu diciamo via sulle 4 band boy le rivangola woli lo tu mi fu stimolando io ce lo manto ma facciamo le piccole fanno wow
te whaatalo whātu o se whaapoponga le nei o tātou telefon mai lau Radio Samoa. I talo to mua, ua whaalia nei popo le ngā whaumai e iai to mai whaapito e le so e no vai la au mō tui pui pui. I leo o mai ai o whaamtalanga i leo no tāwhia po le whaititia foi o se leni mai le mālo o le United States of America. Tā ue whaumai o le tūlai mai o le vaenga e ono pa umo walalo ai tūlanga tā waloa o le ngausi e no vai la au mō tui pui pui o le COVID-19. O le pokalame su ele nei wa tā ua le Global Vaccine Data Network o se tasi o fuafuanga lo whaatino i le University o Aukilani ma o se pokalame o lo maua i le silia ma le tolu se lau miliona o tangata e whaia iai sa ili ilinga mo le sanga le mu ma le lei o le tui pui pui mo le wha mai talu mai le tau sanga lua o tasi iwa. Pei tai o le whai unga le maasina na se mai atu nei a mati na whai loa ane ai i le au sue. Leo o ae o le wha asolonga le tau fio se leni wha amtu atu le malo a Amerika i le nei fuafuanga e le tai o Donald Trump. E pei o na maitau i nai le tele o fuafuanga mpo kalame ua tau fia e le nei whai ngā malo o ana fiso swani tupe e wha amtu i le tele o atu nuu. Ua whaalia e le sui o le pol kalame o le Global Vaccine Data Network le wha anono tele i le nei whai unga. Ai mese walata lava ina mai a vaenga o mole po kalame masuenga na ngā pati ai fo mai lava le amatanga. Tā ua le sui whaatono le Global Vaccine Data Network ya Helen Harris le tā ua tele o le nei ngā luenga mō tā penanga mō se isi whaalavlawe whaafua se e tūla i mai mō whaamai e pei o le COVID-19 ma i lona i loa e mo omia lava le toa tele o tangata e whaatino i ai i loilonga. Mai reporti le leiti o whaava malo New Zealand na tā ua ele mtanga luenga o le sofa malo loina, lo lātou i loa ma ua longo talafoi, i le nei mta upu peitai, i lo lātou i loa ele i o atu lava se tālo sanga mo se fisoswani tau se leni, e i lātou o lo whaatau taia le nei po kalame tau i loilonga ma suesuenga. E niso reporti wali potia neile o atu le tolu whaalavlawe o tūla i mai tu tonu o le fast food valu i tūla. I le vā o ni keni e lua i le whaitu i Hawke's Bay. Ma o tā wai le whaatatele no fe ese e ngau keni nei ona o nei whaalavlawe. Ma wai reporti o nei whaalavlawe o lo o a whiaeni la au malosi i le vā o le kengi o le Black Power ma le Mongrel Mob. Ma i lalia e ai o le nei mata upu i Hawke's Bay ua whailo ai le o atu le luasful valu tusi whaatanga po warrants a leo. Na whaasolo a mata mai lava i le aso luasful whao a perila ono fe ese inga keni nei. Ma ua whaamawina i reporti le o atu le valu tangata ua sai matau fie leo. Whaalia le li minsta o leo ya Mark Mitchell lo lato ngānu lue malo siai malamatanga luenga ina ia fo ia le nei whaafita oli. Ana tā ua ele minsta le whaalawe ina fo i nisi taimi o tusi whaatanga ai maise lawa i taimi whaape nei ona o le tūlanga ma ale o lo o iai. Ai ui i lea, o lo ngā lulue malo sile malo ina ia tā fia le tūlai mai peo nei whaalawe i wā o keni. I le whetau wai ma le wha o manua i le isi. O le naunau ta inga le malo ina ia saunga le mūpea tangata lau tele. Ini so reporti mai le teo whawa malo na whamauni ai ngā yoinga. Ma mōlianga o le toa valu o e ua tā fia nei e leo. O le toa lua o a li e sful valu tau sanga ma le to sful lima tau sanga le mātutua o lo molia nei le tale pe fale mātu ia. Ma le umi e ino o se a upenga ma lo si e fso ta i se whaalavlawe na tūlai mai le a fia fio le aso lua o le vai aso se mai atu nei. I le tawhana ai o se fale i Wairoa. O le tasi o a li e lua suutasi tau sanga le matua na sai ma ua ta fia nei e leo. Wa molia i molianga e fso ta i whala au whasaina o molianga e fso ta i le whaafo i ino le ta vale. Lua suutasi tau sanga o se tamaitai ua mōlia i le amio le pulea i nofuanga whaitele. Ma se li i 5 tau sanga le matua ua mōlia i lona solia o aia inga o le tatala ai o ia i tua. O le isi to o lua o le li i tos fulfitu tau sanga na tā fia ma mōlia i lona whaalia ai o winga ma ngai o inga viso tai i kengi le pei o na tapu e leo o na whaia pe whaalia. Ma se li i Wairoa e fast food lua tau sanga le matua ua mōlia i lona umi o la au whasaina o le manuana. Ma i la Susana ta uai e leo lo lātou tā whiai o se li i fast food whātau sanga le matua ua mōlia i lona umia leo o le pauta whasaina o le methamphetamine ma lona umia ai o a penga whaasotu la fono e peo narco dusters.
O se tala ave tangata New Zealand a o Samoa le au wai ai o nisi o sui o le au ainga o Langwai, o sui o le nei tūlangi e anga i atu i Roma e whaama vai i le tamapa ia o Pope Falansisi. I li poti ma le One News na whailoa ai e le tamaitai a Fatima Langwai, le tāua tele o le nei wha moe moe, ma lo lātou au wai ai i Roma, o se vaenga o le au lātou mana tua pea. Whamauina na la whai umai lātou e au wai i sauninga whaama vai atu ai le taitai o le kālesia, na tā wai fo i le tā pena mai a e au Fatima molona tuangane, whaapelo na uso, mō wha moe moe ngā uma e peo na iai o lātou tua a, na whai malanga atu i Roma i Italia. Tā ua e le auso e le ifuafuaina le au wai i te sauninga Pope Falansisi, sa malanga atu lava i lātou, o no nisi o wha moe moe ngā mal wha amnatuai o le eseta, au so loa tau whai ngā mea lofa mō lātou mātua. Peitai ua tu mālo lava le tamapa ia a o iai to tono latu nuu. O Fatima mō na tei sa mawhai o na whailoa i atu i a Pope Falansisi le iwa tau sanga tāluai. I se whaata singa tele ua tā ua o le Catholic World Youth Day i Pōlani. Ma sa mawhai o na whaitau sa maanga whaatasi le tamaitai o Fatima ma Pope Falansisi. E ui se taimi wha anoa noa e na tā ua i lātou nei le tā ua ma le matango fie o le mawai o le avanoa e awa iatu e sa afi se ta maa sa te lelo na sa o le olo o tangata kerisiano i laulangi ai maise o le whatutuanga Katoliko. Mai tala mulmuli o susu ina nea leo se ta maitai. Botua ia ilo na whaonga ina o leo o atu le se lau 5 wafe tā la New Zealand. Na whamauina le se seo na tu ina atu i tutono o lana te o ngā tupe i le whare tupe. O le e ona le se leni o le tama pensione ia Andrew Chepong, ma o se tamana tau mawhai e lafo sana se leni mai le whare tupe i Peritania, a ngā i lana whare tupe le Westpac i nei New Zealand. Peita ia le i o le se leni i lana account, ai alu sa o le te o ngā tupe a le o lo tua ia. Ili pote le New Zealand Herald na mawhai le Westpac Bank ona tu e maua mai le 2 wafe le nei tama. Peitai o le tele o le tupe na whaalu uma le tamaitai. E whaatau waita avale ma lafo nisi o le vaenga tupe i tangata nā te sila fia. Whamauina i reporti ina ua talusanga ina le tamaitai e toi whaafo i atu le se leni peitai na musu. E le imana o e toi whaafo i le tupe. Ma u whaasolo ai nei suenga a leo leo. I le whaonga ina o le nei se leni na lipotia e lua ta avale na whaatauina le tamaitai. Ono sfuluafe na lafo mola na wo whaapo uliuli. Ma le 2 wafe tā la New Zealand na lafo i se tasi o ana tau ainga i Samoa. O Andrew Chepong o le tama pensione sa ngā lue o se insinia mo le tele o tau sanga. Ma ua fitu survalo nei o na tau sanga. E le o mawhai o na whailoa ma le suafa o le o lo tua ia. Ai whamauina o ia o se tina e toa 5 lana whanau. Ma o tātou telefona mai lau Radio Samoa, tau whāsoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Mua ia ina mua. Fa. Mua.
Whangale tira oi le whapoponga o tātou tala mai ia leo rua iri Aisha Huchi le rivaingo la woli a toi mai e le tula e tasi la woli a tai au le was fulu tolu midute o te aine ia le tula e lua sani atu man tua ma mtawa le piki le whana wa o le tua i o a onga i le amatanga o le kuanta lona lua i le so. Pia vila nganga o lau vatasi me fo e lutalenga ia le ala au kuso fia le lei o le tautoma la udanga a le Enterprise Water Group i Manukau i le lima fitu tolu Great South Road i Manukau nei. Ia wafu isi tātou li poti la matanga o le neiva yaso. Ia misina ia so i olo toa le masina o a Perila. Talavantu le ala malo le soi fumunuia. Ia malo vula malo si la matanga o le neia vai is fumulu toia e o ngale whana. Ia, tātou tau whai whamalo i le whatahara patu fo i lau whetalainga. Ia malo fo le tau wata. Ia wa lolo fo yaso to ata whilo a i lungo marungaluma i lungo o ta whasara longa masani. Ia ai o le vi inga male whaftai le tua. Ia le o tātou whilo ai fo i lungo no. Ai leo tua no i lo na lofa malo na ngalei. Ia le o tātou mo e fo nei awa noa. Ia ai mai se le o nanga vai le Enterprise. Ia e whai lo e fo i tūlanga le matu o nanga. Malo so i fo. Tau whaiwha mano la wā, le ala mano le tau tua mano whai le ona sai. Eo le nawe uina susu ia i mei winga o le tangpaha o lo la tangma o ulu timu mai le whai unga le veiaso. Ia le nawe tu maule mano se lo siu whonga le metia le tawhanga ina mo lo soifu mano lo ina le ala. Ia o te lo o le toanga inu le mai. O le koanga inu le mai. Ia male la o le pe ala pisi ala e. Pa wan me ia vai mer parangia wal manolo. O la e kukua ko le au ka forka vai. E uia o na pipi e koko o foi le ka vai. Ala e kuku. Ja, malole, malosi malole on sai foi o le uto e foi fana wila onga. Ja, o le mema sani la o le la usu le tai o tapena. Ja, momoli. Ja, ma toi piki foi le temi tu wai onga. Ja, fa le tonu la tava le ke le fa le kongo ri la. Ja, sa o le leila va la vetalanga fonga mua. Ja, pe o tu langa na fule ja. Le fu wa to e o foi nai fana o ja onga ne yaso. Ja, a pieta ua i lau fa manatu foi le. Ya wa e tau lava ona le sa le ainga ya mai sei le mo le tulanga fo le pikina ma le mo le night matic taia ya e pe o le ala na wa fo ya e o fe tau fo ma nei tai ya o le tato ye si wi fo nei masina ya o le pe ana telefono tai mi o te ta wa tulanga le o le tai le nei fa ta ta ma le wa fo tulanga fo le ole fai ungal masina ia ole tele o patila ia no e tau faila tau turi ala to target me fa pena so o wasola ia to lo sulvano ia no le siluas ia tele ia tatu fa pito am tu langa fa pena so you get a good deal tamine ile tu langa fo le pa fa pe lo tau sa ile se sa ia o tulanga tato campaign ia po promotion for ia lo fa wa tulanga fo le tato cash bonus ia o le cash bonus o ta vale o mala lunga loto o lo ia le afitala ia vanga na ini so ta vale o la ma wa le afilima se la lua se ia ma ile tolu wa se
Ia tulanga ia o le fai ai lau fuafuanga pe te mnao e whaapau ai le tau o tāwali ia pe e fai fo i ona whaanga tulanga fo lele o le a cashback ia pe fai ona transfer atu fo lele i le account ia pe a whaape mai ia le whaatau ina o lau tāwali ia o loo telemana noa e tātou whaapitoa ia o a sila lunga ka tātou website ia lo mau mai tātou tāwale wa pa o mau lalo a mata mai leo no afe iwa lima ia le tele o tātou tāwale no wina o le antatena ia lo tele mana no ai tātou tāwale tulanga le ia mo la tau fo ia me sa ia me si fo lo tau sa ia tāwale tau mo fie tulanga pape ina ia mo fai ona tau i mal packet ia male fai ta fo ia po le tau ta fo so fuanga lo tātou ia i fo i tau ia o tulanga i piki apu ia o tawal fo ia tai fitu ma tai valo no fo ia lo maua ka ia tātou van ia ai mai se fo ia SUV ia lo fai ona maua tulanga lea tai fitu ma le valo no fo e ma fai ona fai mai lau linga ia lo tulanga o le tātou trade in o lo taria fo ia tātou trade in a pa pe lo ia ki sa fo lea o lo fa le tonu ia po atulanga iai o lo tau fai trade in fo le so swani fo i fa la ki le tulanga le payment tulanga fa pe ia lo fai ona fai ma tulanga le talia ina la trade in ia mo ila to fo lo fa fo to au kilani ia o tato website na o le enterprisecars.co.nz o lo mo fai ona mau mai tato fa pitoa ia fa pe fo yo lo au tilo tulanga fo lelo fai se finance ia lo ia tato link na lo au tapo vale e ma fai ona fai mai la finance ia mo tulanga fo lelo fa yo lo application ia mo nisi fa matalanga ono tato taimi ia e ma fai ona su mai ia pe mali mai foi i le tato e Treslia o le 5 tonu Grace South Road i nei Manukau 5 tonu Grace South Road i nei Manukau ia po lo vili mai foi le tato numera o le o Barcelau ono tasiono pata sivalu o Barcelau ono tasiono pata sivalu ia siri mole sunga le lipule ia Terry Coon ia tama fo ia tawo papo ia po tau au auna nei o le ala au kuso kielelei ia mo niti wha matalanga awalawa ia le mato au nanga nei Manukau ia whaktai tele ponga mua mal mato o manoa ia o whangia fo ia le tua ia to enga re nei aso i whaibalo filima ia le whafonga anga fo ia tātu tunu ia le whangia fo ia le tua le i lo si tātu tunu i lawa singa lo whenga ia whaktai mal mato o manoa lau fitalenga. Tātou mai e tasi peona e futalai le tofa ia le ala au kuso fia leo le Enterprise Motor Group i Marukau tua tusi 5 Great South Road e Marurewa e Mawai lana tutua e male au dangana le Enterprise Motor Group. Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa tasi mai batolu o le wa los fulu male afa miru tu cha ni le tulai lua u te lona u sauni fo i tantu ma tu ma ta vale masani e ora he yo piki mai le fana wa onga i le aso male fo ya so ile am tulia o le kwanta lona lua fo i wa onga ale fana ma lona va ya tu do e le ono sai ya ma lo fo i le tawa tai wala ki o le fo ma mo wana i pa ulaiti o le tele la o va yes e ma wa ya le pa u ona i sene fo i pa u wan e nisi fo yo pa mu ping sing ya mi se la le stofi tau le fitu tau le stofianga e le tau le fitu le tau o le aso for waiting ya we si lava pa mu pe o mas ya yo na lava pa u ya mo le pa u i vai ya so tas ya e fa nga ina la tu apps ya por kalambia ya pa ping sing yo na ye ton ya o ta tu telefoni fe a ya o longo wing ya o le sa i lava ho le le me mo we si na so swani o lea la vai whenga iei tanto tono ni sila ma le tele o anturu e mamau e ma le wha le tonu ia o le tūlanga e pe o na iei ta mau ainga i le reifo i vai tau o le tau sang o longa winga ko ua le haonga ka miki wha vevela ia le konga ia ngafi o le ale me fia fia i la tau o la kouranga a o ka kou
a fai ua o ki fa so ia sai mingi ro ia ia ma fau fau le pisu ko ali ua sa mai nga o ia ei ua pule lava ia yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Ungaluenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tinte tama Oe po oe toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shaua lava Famole mole Iai fo iselo matua Ufa asina Fami se misa Wali tene Shaua lava Famole mole Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Au malibu Oi mafuko fo de au malibu Oi a winga fo au malibu Boom chicka boom papa ooh 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie Oh my fight yeah yo my la iya Vika let's go Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Ia i fo i se fafa finge Vai ma soa fa sopa moa Wali kama shaua lava Famole mole Ia i fo i se fai lele Fai sana sefe falai pankeke Wali sunga shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Aole onga te tonu lo fatu Wana oi Olo manongi o te mana maina ya soma A o folinga e tu mau mai pea yo uluma A olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Waole mau tinoa Lua lo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oe ole auro lo taimane La upele sa unsese Ya la foane Aluma veloma lau fau Langona e o tino anei
Afa'avavau Wasau tualasi o umafaufauna La upele angeiano o la polonga A olea wetu uao Oia wetu iano fatu Wa ole mau tinoa Lo lo fale na wa eiloa Si ai a fe o le auro lo taimane la upele so se ya la foane va amoe nga tu fa atapo La e manonge o le alofa a soilo uola Te u maui o ulima masapa sapai Se pese mali e usu e fia A olea we tu ua o Oia we tu ia no fatu Wa ole mau tinoa No alo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oe ole auro lo taimane La upele so se ya la foane Faina oe Wai umea watini lo na taunonga O ani alofa o totoe ilo uloto Uale toe au ngai upulele atua poto Awa olea wae tu ua o Oia we tu ia lo fatu Wa ole mau tinoa Lo alo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oe ole auro lo taimane La upele so se ya la foane Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi ima lu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papá ole masangi ai osi o kwale masangi se kila vale no lola cho ole na ona cho fo ya le na se fa fe aku ile mek luau ulo pelu au pipi e pule lava o ila sikaili luau ma
lo tama si o atu mu bele o Samoa wala ko mo mama mai o tanga kai la au ale au sai ko e va sa no mai o le me amor ka me ai fa Samoa se mo atu mu pa u mi ki na se su fa ko mo se talo tao ma se fa ai i se palo sami te via ai i se palo sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai i le tino mai he te via ai i se palo sami te via ai i se palo sami what a feel if I tali se palo sami sei pa mai le langi la file ka be ai se calo cao se kile vive sapa mai ni be o se me ole ko i se o ese ma se vai sa ma fa ma to le ma sa lo sa e pa ku sa mi ngai o sa o ai so le lo ma fa o sa ngai ma le me ko si ai ka ko sa via ai i se palo sami te via ai i se palo sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai i le tino mai he te via ai i se palo sami te via ai i se palo sami what a feel if I tali se palo sami sei pa mai le langi E whamiri tau tang le a fo le lua le le teimi muli na e tau sami ai. E se panu sami. Me le teimi lea o wha o ngāni sami. E panu ai le mole meka o le lauru au mole mea o le angiangi mole e mole pe. E waka kau whewhe ka koro au i e whaini. O no nisi o tātou wa misi mai le moe. Ia pēnga o singa whasi lau moe fo o le kano. Ia ua ko i mo meo ka ko lau kalo. O le mea tupu. E mana ia fo lele si o na vela. Ia o le teimira e tau mawhai ma tau samia. Ioe. E ke whaalonga fo i le mangi e soa. E mangi e soa lau kausa. E se a solele tofo le mole ngiu. E a fo. E te tau mai le pepe. O le popo le foko a umanga pei. A whenona i le kao ko musamo. E se mata tūru au i e tau mawhai nei. Ai ke lor kong whiki or ka mare whaini, no au le whaini. E maua la le mole me ta o le lau whai. E maua le lau whai, fo i lele sosko i ngā whai. Pau ale me i a whai. Ai o le me fo i tau, o se whai o loko ngā whai. Ai awa pe o se whai o kouku au. Po o ngai whai fo i ke kau o koi rungora ua ke le lau sawari vani fo i le lea e alua kou sana mai i so i kuki o la lianga wha penga. O le mea, wha no i mua o ngā e ka ngoire i lau wha. E le wha peo lou sawari vani a kua ngai maanga i ngai whai e si ai ngau ngai kau wha aula. Ngai kau wha sao. Ia alua kua whai mei e lau saranga lau wha. E le ponga reo kako. E fo i le mai. Le li ie le sa, le li ie le stona. Nga o ai le songa fu ka le skonga, o i ka le swale. Son, e pe o le ro puru afiti le anu ka ko. O we le sa, le ie o sasi fu si o kari. Yo. Ya so ye yo me fa ina lo nei. Ai fa tu we le la tala. Ele se senga, mo mako. E ia na yo man tu songa. E un maule an tu to elang. O ina la ila wali ianga malanga mai le ku ko ila. Na o ilo ai le mele ta o le tanga leisa. Ai ka kau ai le me ka o pepe. Oka sole. Se ke fai ha ku pe o le langi le nga vai ka. Ile teimi ua fa singo mai. Le ka unga le popo. Ia ke le o sa o le me piko sirianga nga o ming fa ka. O le valunga le popo. Ia wai e mau ki ngorga ka valua le popo. Orga ka ngai koe ka ua maringiu. E o le mela ngai ka usu e ile iku orga ka valua le popo. Awa e kori male aiku. Le keimia ka ka weringi. E re ngā kai e su e kule ka wanga hoi le koe koe o le me pise purukai.
Ia, ai o lai o makua, ioi, kua foi le varunga o le popo. Ai whai ko le kaiminga ka ngua koe le aikia ngai Samoa. O le aikia lau koe la. La nga vui te le motu to e lau te le popo ma leo. O ila tau nai. O le la ua kua la ko o loa ma la ko kaumafa. Mai a tātou I Samoa. Ioi. I whaapea o ele New Zealand. Tala ni koe la. Son. Ele. Ai isa uo koe la. O la uoanga kaunga pi I Samoa. E wha mai o tātou tangatana e whenga alua ngai la official to e lau Samoa. O le whaanga ngai kongi kupe New Zealand. Ioi. Ai whika le kongunga e rua kure Samoa e arui. Tana vanti a whawhawina tania. E papa toi mala inga sofa tasima Maureen Tufele. O le mafuta mai Utah I Amerika sina leo mautoma. O le mafuta mele ni vaengo le hawuri. O le winga la ukala. Se o le kaiminga o kua inga I uke inga I Samoa. Manto mafuta ila ia le manga I antu iao. O lor ke mea whai leo mula sa. Au whanau. Ai su kin kanga kam. E manguana nga ko kangare sa sama voile. Whape tele pure ale me. Plale me su e le kanga. Ai le su kawa. So le malau la kunga. So le makau kia. Pe luas furu korus furu popo. E pa kin kangare sa nea. Pa vai e como le apa le nga valu ye le popo. Na pawana sionga. E kausa we marsua sama voile le le kin kanga. Ia pea o mafurike ke leo maso piwa. Ili ka ngorni. Ia ma ua uwa aifo. E to tele na ia hinga I Samoa. Le tele na whaia ia sua vaifo I leo sa. Wala tu wha o ngahina. E ke mangkual mele si o fo I le leo le whaleo. Ia po o se pau malo si fo I le leo le tautu noa. A pipi ia ila ngā masinga fasila. Au fo I le lea wha la mai luma singa lua fuku. Ia po kere kasi mana fuku. Ia o kamalanga e ke kango fa ma fa lele. O le su e mailo leo la tingtanga lisa. O le si foi la mea o ke fai ako. To le popoko le koe la. I le whenga o le mele o la kinkanga. O nga se ia kamanga le me foi lele o le vulu le o le mangoa. Le su I e le kanga lisa. Mangkuana le pikoila. Ia o le kamalanga. E su e kurimang. E mawanga la kurimang. E kangolo la I le kalakala aise. Ioi. Se o ke whai aku pia la fukakala mare. I le pepa I la fui le mor kangalisa. Ia o na avelo la I le whaavai. Ma kua I nguki I mama. O na au mailo la I le. Wha ofu anga I kokong. Ia o nga uku rona I le mor ping. Nga uku a whaakumu ka ailo la ia mauailo la poko. Ona avantu rola ia leo lau tanga le watu mui ping. Ku ulo I lunga la au le whaalava le la mai whapea. E ila malisi fasila. E kakauwhenga kukusalonga o mi. Ia mala au le la mai au ka whalapo reum. Ea. O ka malanga. E ke kango sulu I kong. Mi milolo. Ioi. E whai e ngā lau kari o kaya. E po lau whamaro skingo voi le o kaya. Na e sila le iai le mole kafe hangi o le pepe. Yo, ke whai a kula ukala. Mai le ngā vai kai mea o markimringi. A wai au rima pe o rima o kinge pārangi vore. Wale koe la vera vea. Wale koe ma o si o sia. Ia o ngar whai ngā ka koka wanga I Samoa. Nau whaalongo taluaini. Pe yuma la wa fikuka na e kawa. Ia ta ilo ye. Ia po le tulanga la ia ka koka wanga. Wa I fo mal menga ka o fai mango le fingo ka wanga I Samoa. Le te tau ia ta toni. Ia ia ka ko wingi. Ia. Na lo ka e afia ku mai lo apakara. Ia po la apa sa vai popo. Ia po la apa pe e vole le nai kusi mai le ngova Samoa. Ana ia lu kupe o I Thailand. Ia po Taiwan. Ia po Hong Kong. Tell
langa e fia ia le ko akelo le kupulanga ka mai ki mai uma I voli pe langa pi a mai polo so ka pe fai o se kiki ke le mau mea e ke fili ia e fuka ele fu le sale va ye ka o se fai o kupulanga I fili mu o ka mai ki ama malu e ka se fer fam be o fika lai mai se a e fia ai voila se ta lo I se fun funa nga la me ko se ma o se e ko for show be au ke amu ki foi fa ke ki e o so ma sole is pau pau a se si mai la e o mo sa se ka fau fau oh my beautiful banana you're the only one and me time love oh my beautiful banana you're the only one and me time love oh my beautiful banana you're the only one and me time love oh my beautiful banana you're the only one and me time love oh my beautiful banana you're the only one and me time love oh my beautiful banana you're the only one and me time love oh my beautiful banana you're the only one and me time love Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Via maua sosa Omega ka Dia maloi moa Omega ka Sagale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka
Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I mangile a wa fa taumolo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale pusa aisa o ngā umu TV moenga se tino forma le telo o loa ese o whatau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I mangile ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa walau loa le olua tasi 5 tolu fafa olua tasi 5 tolu fafa pe I meli le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lonu ue Samoa wai la le vasa la le oe inu o le vasa.
ia sili sili loto. Yang ba ya wino le divang la wuli yang ya tu man tu ma ta le piki le fana wa onga ile tu wa yo onga stimule o to mama ona wo to e on normal afa mi tu ona tala le July tolu abudan tu tala i vai fanua e ma tala ngala ngana peritania ile ding fo ya wo le la so fu la so lu se fulu ma le vanu le rimasino a perila lo afe los fulu male lima. E o antu pesini antu maleiva se folo kilo kalama. O le myth, ia po fuala au whaasaina, na maua lea, i se ato. E ni whainga malanga, sa whapea lea o na to ayane, i le malaiva lele i manuka nei, i tutonu o le se folo malelua i tula, i le whai ungola vea so na se i mawai tunei. O le whamaia lea fo, ia le official leo leo. O whainga malanga na taunu mai, i le antu Malaysia, na whapeleo na taunu wane i le malaiva lele i manukau nei. I le tulu au pōma o le solusfu mareo no a perila, o lea na taunu umaiai. Ia ni anto se lua. Na maua i tutonu le silia maleono se fulu kilo kalama. O le fuala au whaasaina le o le methamphetamine. Ia a e sila la i nei lunga o le afo. Lunga lo penga te whai langi le TV ta soli. O le makua ke le ole, mo le meo le fuala. Ia, o le isi whainga malanga, sa tonu mai lea i Los Angeles, mai Amerika. I le tai au po lea so luas fulu mo le fitu, o le masino a perila, o lono winga. O le vaveao lea ananafi. Le vaveao lea o lea so sa. Lea na taunu umaiai, lea o antu i le wha se fulu. Tesi male lima, kilo kalama, o le methamphetamine. Ia maano ta ua maiila, a wha pia alu antu i tua whala au wasai nei tono New Zealand. E ono mawai, e ale tino i tupe tolu se fulu ma le wha miliona tala. Tolu se fulu ma le wha miliona tala New Zealand pe whatawina i tua. A o sionga ponga, mai le tolu se fulu ma le wha miliona tala na, o lona tau, pe awa apea e toi tau mawhai e tonga fiti tangata. E a awhia ai, e le tolu se fulu ma le wha miliona tālale. E o antu lona tau, i le iwa se fulu ma le lima, milionga kāra. O longo wingora kaunga e koe kau kā muka en morganga. E fia le meka o le aisa. O longo wing, a e fia kau sami se aisa. O nga e alu le wha manuru, i a zau poloka aisa. Ia pe kia lue wha kau sau pepa espoloka. E maua i e oe le manu rua le aisa. Ona se kawari e koe ka muka e kanga kaya a fia le aisa.
In this update, methamphetamine worth up to $34 million has been seized in less than 12 hours over the weekend in bags abandoned at Auckland Airport. Customs intercepted 90.7 kilograms across 2 flights. Courtney Winter reports. The first 50 kilos arrived in 2 Eagle Creek branded bags from Malaysia, which held 4 duffel bags of drugs. Officers then identified 2 backpacks carrying drugs from a Los Angeles flight. Since the start of the year, customs staff at Auckland International Airport have seized more than 405 kilograms of drugs. New Zealand First and ACT are opposing an Auckland Council plan for the Waitakere Ranges. The council wants to set up a committee, including iwi and the Crown. NZ First MP Shane Jones says it could easily morph into co-governance. Here's council reporter Jacob Jones. ACT leader David Seymour claims it could let unelected decision-makers close tracks and dictate land use. Auckland councillor Richard Hill says it's actually a consultation forum. He says final decisions would stay with the council, local boards and the Department of Conservation. Delight in the education sector as the government follows through with a pre-election promise to fund teacher registration fees. Education Minister Erica Stanfords confirmed fees will be covered until 2028. It'll save about 115,000 teachers up to $550 each. PPTA President Chris Abercrombie says it's a timely move as schools are struggling with staff shortages. It's something that is meaningful to our teachers. It's something I get asked about nearly every time I visit a school, and it's something we've been trying to claim for a long time in our collective agreements. Vancouver police have charged a 30-year-old man with 8 counts of second-degree murder after a car ramming at a festival left 11 people dead. More than 24 others were injured when an SUV drove into a crowd of people at the Filipino Cultural Festival yesterday. That's news. In sport, Boston need just one more win to advance to the second round of basketball's NBA playoffs. The defending champions Celtics have beaten the Magic in Orlando to go 3-1 up in their Eastern Conference first round series. The spring is back in the step for a key player as the struggling Blues look to keep their stuttering title defence alive in Super Rugby. All Blacks playmaker Beauden Barrett battled illness last week. He was forced to come off the bench in their defeat to the Reds in Brisbane, the Blues' 7th loss of the season. Coach Vern Cotter has been asked how Barrett is tracking ahead of a home clash against the Force on Friday. He's trained today, full of bounce, and he's looking good, yeah. And that's sport. Le dawa fa fonglen tlo swapo pona on tanto tala I vai fanua I le fo I vangola woli le ngana peritania matala I ta longa. Alla vinga le tanto tala le taulang I anto po ana ni mala so antai o beona with my little officer ole va ai tau. Lang I anto po ana ni ole family official va ai tau e ono to ole va so I wanga ni sio no fonga. E was civilian maile tu I man tu I sesai. Ol man wole e mo au kilani is full of it to tikiri I le poana nei mai ngoto le lai le toi lusful minute I le tulai ono I le fiafiana nei. Ola vengo la so antai au mo au kilani o so le lai le toi lu minute le tulai fitu I le tai au e ma telling da awa mai o yena you wanga I tolu va ma solai e fa solai tu na palasi ti munga I temio le woli civilian I mai le tu se sai fio lolo I le fiafiana tai au. So that telephone twile the going last so ya hinga wo mai masani sam all of it gonna le tanto tala all the time mo auto. Melo official va I tolanga yanto le po ana ne you fi chile va ngole langie au. Ma dai timo to va va so inisio no fuanga. All of vengo le so anta mo sam mo ole ama tele ina le lei winga ole tau. Tulanga na pio de winga ole tau ile so mo au kilani fa befoi de mo tanto fa sidumanga I Samoa. But my lord to infant telephone man to well and tell fana wa onga ole down to wa onga le difo ya so mo kwantelo na lua ba ilo fuspa usui of wa onga ile fale so me ai so como sa ni mai mo tanto proclame of silver tally lang lang de malo silver fle of le ankle sprints e mo ye mi jafu ma ofu ma fa na po hoodies
o le anko anti antoai malemiti a fole uso. This is the sound of Kayla Records. You are now tuning in to Francis on Radio Samoa. We don't stop. They can come take it all away. Break your heart by the lights of day. Drown your love in a distant bay, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks. See the time mountain over the clocks. There's a light, shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Miss the beat if you close your eyes. Every night was a new disguise. And I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling. Yeah. Why don't you wander and follow la vida son? On the night when it takes you just where you want. That's all you want. La vida son. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Ensemble, y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vida son. Ensemble, y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vie dans son. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Every year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. Altogether Auckland, Tāmaki Turiki. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau, pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ole was fulu mala fa bidu tu chai ni tulai tonu ya tonu na tu wa onga le fana ila mo tanga ole de foi kwa telo na lua malo to mai tifa mo fuspa tonu le tavale ya mai sta in le lo to mama lo tina
Te menengu lau whata si mele sunga ia Victor o le tautoma lau danga le Tire World and Auto Limited i ona lala i lua i da i o Tara. Wa talo whantu Victor, man o ngā nua man o nun sa. Ia, talo patila sunga mua malo la nun sa i malo kai tua tunu. Talo pa koe lau a tapu inga maru sa mua. E ana makuta mai tonu mau te malawa ni tūrau le uli malo la nun sa i malo whakama le sa te o tau. Ia, ua kalaka wenga ka inga renga ria uli se uma. E oi. Ma fa manu mai ma tau nei manu kau ia te lola nei ma fanfana o tau ai sulu malo sila ia ma ku ama ka me ale da uli o ma ke mingi o le ma e sulu la e a venga de ia ma e pa ma ku ia nei ma ora nga senga o le mai ingi e mo mi al ma fanfana ia ai sa o le ka nga nga venga yoi ma sa ku ma yoi ia vai ele foi ngi se nga sa vali si singa fu ari Victor ia e uida ia ma no sai ma lo te wa le metawa ia o le wala lo fai o le dei foi masina ia o te lo na we te pena me mo tanto fa to mo masino mi ia sa e no semana ia amasa te to ko sini ma tua ono seni ne te te tu ta avali ma to pamu mana tua iba tasi le wa dua tala di matoru ga ko tiso le tala ba di masendi ia mana toro Apple Car Fix ia por point ale so ia point card di tasi to ne ta to pamu ba ke da nga ta ya e con swipe kata fo le e fa ma to after pay to ta vale te so after pay to ne ta to sini a ngi ngalo ro so ka me se tan no e kana ba e ta to se iba ya so te tasi ta to con kesi LPG iba ke kalama feito de lo so fitu kala aba pe la ngara con kesi e sai nga mai tu me so ko so kesi fo mai le maso ma de il ma ko kesi ni ya so ko man malo man de ya so ya so ya go peti ma singa o le fomo ina mata rata i nei va ya so tu sa ya ma to ngai meta to kesi dia ma to tasi o le tasi ma to sta ma tu go a ka ngai a ke fara fu service ya ko la wa station service ya ko la ka ta to ta ma ru ya tau la ka ta to kai to ki bunga le la fa te au se singa lo ta ba nga ya wala ya pula wa ko ne kia do ya ya ko mala no ile ta to palisini ali fi ma to ta vale bo ni si mo lunga to li misi o mo ta to lo i mo se ta vale la ko se ko ka pi ma to le sno ko pa so po to win pa to win pa pai que então de bagaço o assunto lá ele bagaço é mal falou da se ama só para Catalunha e a Catalonia e a para FIFA mais os players o moto que tem o period facts para o morir LT que está vale ali mais outro no favorecer que é como para o tom a papel eu sou bem movido em o isso lá para uma coisa história que está scanner mais está vale no ia ya bang resi pasite por la vale pe por el work de no sala ya por appointment a la aún vai ta to a por appointment la sonete bang no ya el por work y de caso por si mira vamos a estar out vamos a small car to the car SUV car mata soleta to ya por ya por venta hay la condición na papel so saber tuai é que não há isso em como vai ser mais pena surang oi Oleh temila mata ta vale mata mai masuk sala a pakai kursus ta vale ni ya ta temila mata na mo ta vale i go ai ta ta vale pakai fino de si ili se ta vale ya sa si va ser ta vale ta sangat edition ta vale pakai na temila ta vale umana te famba na yo mo te pa wa ko sekina dio ya ko ta pa wa ko wili Matas yang malay diksi makapti malay sloko kasi pasal ada ten proses sa malay mga sangat permission sa malay kasi tinilay ita sa bali mga tuwa sa bali po po mo labrawa kasi may makita sa bali hindi man telefoni o iba ro fitu fa to dua lo o le tato pa uta si fitu suru fitu ta ya nga ya ta proses sa pa o sa pa sekena na bia la sa ko ngilo na to sai dulu ya perlu sabar ya kita berada di satu ofisa. Kalau saya sekian bio, lupa udah tahu sekian. Apa kita tahu sekian, memang waktu melepas soal virusan
e mo tu voi lau data i lo fatua ofisa e tu lo whakale a pe takai no se ke mea kamata se suli ma se pa i lo sulu ma i lo sulu ma i lunga a kau sua sau se ke mea ki lo sulu puonu e kau tātou puonu la tua ma tōna titi o kako ka agare te ki aku o ko tato ako wili so mole fakowe sulu misi sulu na lau tele sama lau tele ba pe ka te mai mau tele lo ba tato sulu lau tele i le tato karpau pero que filinga ole ka avale yo fiolo fo weita i la ole distribusi ole nesta PT50 avale na yo fitas en sai sulu le ai tumen le so falinga ya que la va na sulu ya como que pa pere ka so saben avisando so ta ga to avisando ka ko vino lo falinga ko lo pa un dolado ta de temen lei ta vale lei va yaso ole ta vale lei va so le hanta fit hype le ho so la que su fa sama ole ta vale na lei va so le ta to ta vale ta to si pay le pai we sport ona tua ya su vale ma sina interest ta to pay na to halava so pala lo pangai na tato tenene ile tato kalpao le ngata pole tato farisinia me telefoni o iba lo fitasi tolu o iba lo fitasi tolu ona tenene pa faisio manu mo mato no tato pela te raso mo me pa faisio fo ni pa fela so ik voor mij maar weer sunga ja Victor wa vela we ma funga tomol molio le toto mo ndanga al entire world and auto limited timbawe ida yona la lua Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Sulvi tumala fa miru tu tani le tulai tolu tamanti fa mo fuspa tono le tavale tonu le fale sui of wa onga fa so koma fa so me ein sound by mo tanto programa of Silma Dali ele ding fo ya woli lango no ni balo si le Uncle's Prince mo we mi tiafu ma ofu ma fa no le uncle auntie ya maluso Vala mai le timi talan tole tanto lena le tolu fitu tasi lima I tolu talofa e a mai le onga le yaso e pe a mai foi lo fatanga mai le yaso ngafua Just like you got a girl me oh my they got a girl all the heroes down the bayou they see on the sweetest one me oh my Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dope round the places buzzing. The game folk come see all by dozen. Dressed in style, they come walk wild me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar at the gate. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. From town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by bomb, what's needed? Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the gate. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the gate. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou.
Vivianga sui fe filongi o le tu wa onga ia mi se foi le fianga ye o le onga sese e makuka vole di vainga o le woli o le sunga fua so lu sul valu de la basiro a perila lua fe lua lima sound by the fana wa onga mo le matu pol kala me silmota Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima i vetolu amo se kia Radio Samoa. Fila nga joy fa talo fa tui le vainga le woli yalo mo fa na wela kan so le o man tua le wa tua onga le ni ya va ke so mo le so mo fo le ding o le tua nga amino le ya fo joya e yo onga ile kwanta lo na lo le ding talo to mi tio me yo tua me la onga ile di fo ya so sa ya lu la onga ya po le da sa e no fo le ile fa le but why is your stay home e se me wa tupu wa e mai ia pe wa le lava lo malo se to so le o ngai le tai ona le la le le o le dawa tala tu le ta tu le na masani bo tu le fa na le ding fo ia so ma fo ia wa fo le fa wa wina le ta tu pol kala mi de silmo tali mo o tu le fa na lang lang ma lo si ia le fa le ma wa ia mi tia fu ma o fu ma fa le fa no le anko anti ia ma le uso fo yo le vala mai le diva ngola woli le tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu sa o pe se le tali tu lo ngon tono le dan tu se fa ye les really aso nei o le fisili bo
La sumalolo le fjo ama vai antu li jamit. La lingo la sumalolo. Le fjo ama vai antu nei les freile na se ma vai antu nei. Ja tiel e se tolo wa pas. A la lingo la sumalolo le fjo ama de antu la wa. Tia lunga la su meli tali. E vala o ye le tantu mero tolo fitu tasi lima even tolo. Fa no yo le vala o ye le. A weki kilo fo le Facebook po le YouTube. Fa longo mai lungo le telefoni. Cha uma ye lau tali sao pise tu longo tono le tanto se I fai le fai un ole dei veias. Vianga le divanga la wolia fanga solo drive silima tali wala mfana wala tudu e vianga fala mai o tole fana le divanga le tanto polokala mele tolu fitu tasili mai tolu langola winda malo sile fale e moe mi tia fole anko anti maleuso va before ye tanto hoodies anko anti maleuso anu lungo le YouTube TikTok Instagram male Facebook UNKOZPRINTZ. Fat telephone to a yam wing a little or like that telephone wing. Solofa. Oh, I'm oi. Manguya Fafetai. Yeah, may little wangari imo. Manuia. Yeah. Oh, I told me something. My level is it or my ananas. Opese. Yeah. Malaunga. Malaunga, é vejo. Savanga launga launga. E fai a fel tawanga tutala.
Vai aso longa tolu. Vai aso longa tolu lono winga pe mai ala Santina. Yo, Ia, lele. Mai lale au ngaldi so mo muari mo. o te le alu la onga. Ui, ora mo tu. Nga whai a onga. Ui, na fa ya onga le so mo mo ni. Le ala to e yalu tai au. Yo, We look forward line to anu la onga mo. I, We le na va no full fun. yo, Getting fair with it for. Ja. Ke le nga mo fi awa ya le le ya tano si ole da sa umolino fa ya tanto fi au le le. Tano fa Sentosa. Talofa. Ja, wa mo yoi. Pani whaktai. Mo tu wanga li Sentos. Whanai. O me sa fil tu. No whakpara. No for fun. Kiri ya wo je me ke ka fa. Le. Ja. Na ela dil tu wa. Ja. Bina e toi fo ya na nei la onga. Ia. Wala tu mi sa fil ni ya sumo. No, whai mako mea onga. Ia, o mea onga. Lanu sengara wai. Ia nai. Ia nai na. Ea la utofo iei ile ola o ina ile koris. Whingo fie pe whinga. Whingo fia. Whingo fia kua ilo le intamiri. E kusa. Ta ima, nei ari o ngai ke whamai e whingo fia. O le ale wingo la utala e whingo fia antu le korisi nei lo le intamiri. Whingo fia tua ia mea onga whai. O ia whingo fia, le intamiri, whinga. E ia 13 mea. E whame fo, e le usenga iwa. Ia. Ia. Intermediate whai mako ia 13 mea. O ia le lau koe whingo fia le gaming ei. I. Ia wa kaulanga isi a e pea o usenga suto. I. Ea, le lik mahalo. Ea mai le tau e seta, manuia. Manuia. E kere ianu ala e koke ewa mga yoki. Lea. E ni yon tu fui na yau tei tau tafa. Lea. Peife outfat. Peife outfat, ia le lik. Yo le kofia ngā o mo kam kiksa, mo pe au tu ngol ko for fan. Le lik talofa. Talofa se man. Ai, Mika. Ia. Mai lau su. Mamangu e whafkai. Ea, mai ale I ale, le e seta male. Male ngā vai au so kungai. Manu ia haftai lo whele soa. Me sa fa. Chai whenga rue ngā penga e manolo. Ma le aso lo day off, ngi maso whaeli. Ai, koe whenga rue ngā kai hau. Ia, le nei, ia. Welcome to the program. O le sunga ia Mika Sentosa ma le tanto o ia mwenga. E se mai le e seta, o le ale aso manolo, le na whamata tuina les for Rayleigh. Lefu tu ama vai atu, lua long weekend a tanto. O le long weekend mua, o le e seta, o le isi long weekend. La le aso manolo, o le I mwenga. Anza. Ole? Anza. E te mana le wingole. La le wingole, o le aso manolo le enzegde. Wha mulmul. E winga I tangata sa maliliu le tawa. Ia, fita mai whea wha mulmul le moeng. Australia ma New Zealand. Ia, ma le Pacifica e o fia I ma fita Samoa. Ia, le ring mahalo wha. Tai e ni tame aunga whai ni le fifi. Ia, inka me aunga whai pire, Yo. Oha me aunga na lawe. Awa o wha male launga. Mo tai maua. O kai maua a kona na aunga pire. Yo. Ia, e wha tai le vaso nei pe wha tai le vaso fau. Vai aso fau. Vai aso fau, ia le lei. Manu ia le nei e fiafi moenga wha tu tele le walau. Mai welo? Yo. Ia, tō wha se I fua le lei. Sentosa, le ngole aso manolo le tama vai an tu whamulmo. Le Anzac Day. Le wingo le Anzac Day whamule mole. Pamana tua ia tata samaliu I le World War 1 and 2. Ia, o fita mai whea antunu. Australia ma New Zealand. Ia, le ri. Ai, ale, fita sam.
Samoa hoi. Ia, wale whanau iei tangata Samoa le na ole tau. Oh. E fu tangata Samoa le na whaino lantou sau i le tau tele lele. Whamtai, ua mai lantou mea o ngai whaina nei pili ai Sentos. Ni mea whai. Pea. Le fu se reading, le se maths. Le whai de maths. O ia whainga le maths, le reading. E le makua sa me ngā mai. Oi, o le TV ala kat. Oh. I. Le Sentos ava taile wala mai alo fantu e? Yeah, but we have the Mika. Ole ngole so malo lo nga malo lo I karwa ngilo. Ole NZT. Actually, ole we gonna ga meri Mika. Famanga kuli. Nikau. De kawa. O fica mai fela com o renga o kawa. O Australia matami ole tamaki makoro masamo. Ia de nga kongwa. O ala me sa fela NZT yari isa. I mean Mika. Loku. Oh, o San Francisco loku le sfoli. Ola le lot. Kai famanga kuli. Ui famana to ye na mani. Ngai ka kano mai la mo au di Mika pele. Wa ngalo vi si uso. Ai le o me la le fe. Ke wipu. Nu ye ke. Us ola no ke mi makaka. Afalavalu kaya. Afalavalu. Roinga ola ki mi sa un yeri mi. Ya, kai. Ora ke mi ke ala ya. Le Mika arvan joina malo mtu ai. Ole. Yeah, but we will just surely. Ola ka ko wo ya Mika. Ya ngasa tu ma wolona olona tino. Ola mafu ngana le tanto te mafu taipea. Ya malo sunga ya Mika ke fo ko sili me fo. Ya ngo kari ko for ka usanga ke ngi monkua kulava. Lele va tu ya moenga Sentosa ya malo sunga ya Mika. Le na vala o mai e tanil tanto sil. Ola NZT ya FI Vita New Zealand, Australia e FI Mosamo ma le Pasifika le no fo ino lanto soifua. Ia po lanto wola pui e tanto uma e le taua mua ole lanolang. Ole wafia. Doi se fulu liba biduta Natalia o link to life. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In England during the 1700s, it was fairly common for boys to spend several months in boarding school and then head out to sea. That's how it was for John. He was 11 years old when his father, a master of a trade ship in the Mediterranean, took John on his ship with him. This prepared John for his service in the British Navy. Yet sadly, while John learned his skills of sailing from his father, he did not learn self-control and discipline. John was soon arrested for deserting his duty on ship and publicly whipped and demoted to just a common sailor. Later, while still a teenager, John sailed on a ship bound for Africa. By now, young John was more wild than ever. He did not choose his friends wisely and continued to sink deeper into immoral living. In Africa, John ended up in the service of a slave dealer. The slave trade attracted John as a profitable business and way to get rich. But before he knew it, John was put to work on the dealer's plantation, laboring with the other slaves. Finally, at age 21, John escaped on a ship called the Greyhound, where he continued his wild living. He again chose the wrong friends, who made fun of the good, God-fearing sailors on board, including the captain. One night, John's ship, the Greyhound, was caught in a violent storm. The ship's side caved in, and it began to sink as the water came flooding in. One of the sailors yelled, "We're all going to die." At that moment, for the first time in John's life, he prayed and cried out to God, "Lord, have mercy on us." Amazingly, the ship did not sink, and John never forgot it. In fact, God's mercy that night in the storm not only saved John, but so completely changed him for the rest of his life that he wrote a song about it that is still sung by millions around the world today. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. John Newton's song and story can be yours too, because God's offering his grace and mercy to you today. Won't you ask Jesus to forgive you for your wrong living and sins? If you give him control of your life,
He can start changing you into the man or woman He created you to be. Just think a minute. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feed, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Now I see. Now I see. Silfonga mali na le tumitai Cherie Fruit. Malapisi wa whaingoina Amazing Grace o tōla wātua i le pulakala mena le think a minute. Le ni fwoi vaenga o le auli tamiti le tātou pulakala me ofisili matali pe ona lango i mala sile le ofu o le Uncle Prince mo i emi tiafu e mahuris o le Uncle Auntie Antoine male uso. O le uto e valumiru ton tano le tu laifa. Tamiti u tōla wātua da e le tātou pulakala me ofisili matali mo le deia sungafua. Tuli tamaile sululu ya mole ya tofi foi ele friele tanto se ile asrile asolimpo yo to leo le amanu malo ele fai longa o saudia ele Uncle Prince vai ya mea onga fai to pena leila anto ya mau api to fo yantu ile onga
I le aso a tau fa tu tele le vala mai e va tei fo le ba to mai va tei ma tu ma wile fiafi alo fa tu mo to le fa na soifu Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. Well, I will say until the time here Radio Samoa le rivang o le fiafi ya to e fitu minuto na tale o le tula e fa ya wa yalo fo ile fa mal wal we wing all the time fa fo until the tato office di tano si o no le tele matua ya ma fa na fo ya inga ile tu wa yo a onga ile de ya so fo di si fa na wi ile pa wan tu ya onga ya ile amatanga o le fo quanto mo ile so fa malo lo si le so an ya ai ono sai nei ya e te manuia antai au a e pai e nei lona winga e makua whale kongua kai au kako ali tamaiti ya Samoa va te tele mo le tātou ma tanga mai le tulai se fulu ma le lua i le awa ule le so se yuri me fo le revainga le fiafi o la se ngana o le tauta mali i le tātou ma tanga poto le tautai e le taimi sa si e glada ai te to le tuolo tau soifua ya mo le bantu mola i le aso antau toi fusila fai ma fe tapa ia i lunga o pe amu ngalo e le fianga ia le antau severe le sound mai lona sama le polokalame o le nganga ifo faiva tau te mafuta se iolia ya le tula e fitu i le fiafiana nei o le sui foi leo le fo e le uso ia sau si fo nua seu ya malana fangu fuala au se iolia ya le tau le tula se fo mori tele la singo toi Samoa le dei fiafi mangalo so leo no titi faitama a lofa tele atu tanto yen tuno mamao ya manguia kele le po wa ai sau lo tu moi ma wa yo e mau fala au ngalo tolo imata utu male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa bali bali le pasina se i sulu ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tulele a oma ema de ilano ole ni na o masia ukele ele mafai hanga ona ngalo le tafe mali o mai singano ono hai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata